A pleasant morning to you all. Thank you so much. Good morning. Ouch Palangi. So we say good morning. Right. And to all the staff of Punjas Right. who are tuning in this morning, Good morning, celebrating good morning. 90 years. Right. As well as to all the teachers out there and to all the students, all the drivers tuning in this morning. Yeah. We say tamani mbula binaka. Mbulare. Da baka binaka le boy tamer sa bali chuan one of the mga di borong mo mikina. Yeah. Wa mibichu na kanda rungo. Baby Dubs. Nan drive ni taxi ngore pa don mo binaka mika. Yeah, my. Taxi na LT1320 Elnaka Baby Dubs. Hey, Bula Banaka to all those tuning in this morning. Say good morning also to IM624. Right. Lewan Devo, this is Meli Tamani. Vinawalewuna, hindi kita katumay na VTFM. May toka nito and amataka venaka nikua. Right. Mabulutungabi Koidolo, also tuning in on our TikTok account. And also to Lewu, one in Vinakatuan, and Ravinaka Vinawalewuna Semamai. And Mataka venaka nikua. All the way from Switzerland. Oh, yeah, right. A very good morning to Maramatau Mito Signa. Yeah. Thank you so much for tuning in this morning. Maramatau wakakau. Maramatau Wagaka. Ito juga Yes, tau wakakau. you can get Lawanga. Wananaw. You have you tried the Ndalo interview ni? Mika, because you lived in Tavion for so long. Right. Okay, terang sa kabe juga. The Ayo. taste of the Ndalo interview ni. Okay, I want to ask you. You want to taste the Ndalo interview ni? You wanna he? Oh, the Ndalo interview ni very tasty. Iyo. Yeah. Kira-kira mo sa ambita man kami pa sa Tavion ni meron drama. Amantalo interview ni esa chio binang icho ina. Baleta ma any an ama pangi mantanga pangi. Uy. Na pangi ko nang ko na wakan Ndalo weekend to we. Iyo. Na wakan Ndalo. Nasulin daw. Ni nasulin Ndalo. Iyo. Madan may man na pangi. Yeah. Ang pangi mantanga ni otopole ninge pu esa lauta. Metol vi wabange. Me tolu viva bange. Iyo, kere. Sanga me unitolu. Me vida. Oyo me walu saranga Ay bange. sama te. It's okay. Na Tavion ni anda mo to ba okay. Damo na kaya ndo kiletri kilo Tavion ni. En dawo ina na international deadline. Iyo. Na IDL. Sena volambula ke wurure. Damo Dawo no chin. maatay tu ng gele. En totani. Ah. En datu nanta ito tite ba tang kasi may tay may bonoliwe. Iyo. Endo adano tunga siya sanga lengan nang kasi ko tuno Iyo. ite vini eva yo with sanga yo siyang umilabo Uy. balata na mambulambul ningel gisin kaya me batu tu batu tina bada ba mangel ite vini batu enam bulambula Iyo. bota nanon tanto ma utu bota nanon tanto budesa Uy. itu eva yo ngule da ba mu faile eva yo ngule da mu faile yo lain ibale ngiles man ena mata sa andre mana mbulambula ningel itu mai ite vini Dono mo binak. Iyo. Wata mo iran na lewe ni yanu lewe ni bono. Oy ndotani Iyo. ira ndotani matakali boso to vira ira vingona ede yo sa sota mutunga memore Uy. iyo masi ni bosa bina Iyo. iyo sana sota mutunga iyo sana lo nji tunga na matakali me da bondo nambongi bando Adina. indina ni na matu mate non rai bosa bosa tunga ira anta mi tebi au na matini ngono warma de na matakali bosa bosa na ma Iyo. au ba amu inta dalatina Iyo. la la chu sa kami sa normal mai Iyo. ena nga sa normal lama bulutene na JC304 be Ben Valentine ma rebo ni lori ni keke Iya. ma lori ni keke le bundondo i Nakeka. nakeka Iya. JC304 moto ka bulungo pambulo tsgani be marma matangali wena bolem sarane ken ba le di chigona keke O na orda ba? ena orma ngi menre echi mingamea Uy. iyo Gamia iyo rome me menona na sinona necho mita signa Iyo. wena bolem toto matanga makeke ndu bo turango Iyo. yani visinga babi keke Iyo. ngay dili mo tumay na kortorang le bungo suba binabalib sara na kena digit John Kumar talaga Iyo. asya mo takam ngor me bararabeli road in singatoka Right. wayan ratal tungan ngor me Maria Bulan rabina miaw Iya. bono ni binakatuyan na bugon ni bitoka ni en mataka benaka ni Wata ba ko na sisila rongal le ba nonda buno ina nonda burubura chumay Tavion. endo tani Iyo. endo tani saranga chume ina na sisili rongo le bundondo mboma waterfall Right. chu sarmay sanida o sa silisilo china Uy. vai tamba tu ena nga tamba dio sa tamba vida Bata-bata pinaa. bu bata-bata tu macho ina Iyo. iyo nila ima iyo sa niole sumay arwa lengan inda polo sor kinji Uy. iyo balatan ni sa tutubi arwa kan indo atengule sa tuwi tu man nalibon ni mata Dono tima mo binak. Ano ba pita Horace Jr. Nawalew. Tapos sa mga ratonga na tuku ka naman di kuha. Right. Ano na kasi mata turanga Emmy Sanders ngo. Bolo Sa nak. may banda bag may Queensland. Kakira may Filimon in Ruma. Right. Para mo sa may Anchorage, Alaska. dono na Sa ayaw din na Iyo. mata ka binakay day. Wadir na lomba. Bolo na talaga may Malabar Australia, Victoria. Iyo. Na Cedar Beach. Wais na rusa kina mata biyo kani. Iyo, mana ba Kapag chparat? nakaway maro. Kaya nakachula boss bagay kina koro ng buka luka. Dombulo, dombulo. Way maro na itasiri. Ay, sa. Dili na may dokani suba. Right. May sketch roko. O tinaya kanisingo. Dombulo. O benda rugo meme ngandolo. right Sema chukuma na matari ko andra mbulu binaka. andra na Ale si Raula, mbulu Right. binaka talaga Luis Morel, John Evo ke
Rasa la siru. Right. Sarang italo itabiuni. Iyan totani. Otabi ni iyan totani. Po adir lo mamatuina. Iya. Upaya ba ime ma pa wala ni lima ba ini tubi ma ba yo sintitei. Iyo. Ira leo ima ira sini anta ba yo medada na office. Ba yo job don amba ni lewer sini anta ba ma. Ira anta ba yo mona mio fama. Iyo. Anta bio ma ira leo ima. Ramadan rotesi mangani motoka. Mangani moto. Foil. Ira foil non taxi Iyo. Ya na payan rachukan ni ir ket sarnan reben taxi mai tabiuni. Iyo. Foil mo bongo. Iyo. Iyo mon laima mon ngiri da mon robale sini eleli na motoka li bango chivi to. Ira foil endota ni badir loloma. No bondo ninge aronga no bondo tun ndona wanga buka. Wana na. Ona ni bina katian ya no ko ni be semati na mataka ni ko be liti na mbale. Iyo. O solo tukso iba botake liti traveling to school. Bina wale holiday chukana bonua. Ya bina wale sarna bi tokani na mataka venaka nikwa. Ana benaka bungo na leba ke na mata bubale. Ana benaka nongu papa dule. Iyo yesa. Ngande sar cuma nesa sebagai rago lo toke mamanga. Taxman bro naka. Fei. Pokoknya dari benaka na buku tokani. Right. And mataka di bakat missing. Okay. Iya, Our story this morning will be a short one. Yeah, very It's short. about all the students of Natobi Primary. Okay. This fellow was schooling there. His name is Dines. Yeah. He's from Matai in Niangela Kuro. Gelekuro. I want to say good morning to all those in Gelekuro, Burele, Burlawaki, Delekuku, Right. Vidor, all the villages there. Bolomenaka. For all those who attended Natobi Primary School. Before it was Natobi Primary, now it's St. Vincent Primary School. Yeah. And this one, the Dines, we all school together there. Yeah. And also the sister, older sister Babita, also schooling there. Yeah. And their father's name is Ganesh. The only three of them at home. Oi. Yeah, the mother passed away. So So every morning, Ganesh, they'd always come and drop them in Terus school. juga na puno ako? Yeah, they're still there. Oi. Yeah. And then one time when you have the examination Iya. and health science, Iya. and the question says, name 3 household pets Iya. you have at home. Iya. 3 household pets. And this one, Dinesh, Yeah. thinking up, thinking down, thinking left, thinking right. Don't know. What is the household pets? Iya. And then time is up. Iya. Did you say time is up? Wala nga mo tutulog. And first kind nga fala ron na falas beba. Iya. 3 household pets is Dinesh, Ganesh, and Babita. And this one, Dinesh, Ganesh, and his sister, Babita. They are the 3 household pets at the falas home. Oh, sama ko, fala ko rito no ka, iyo sa sigarawa. Ikaw kamay bay. Sambera. Sa toro na teacher na pepa sa bola tinggi. Pero to Ganesh. Iya. Ganesh na ba ko sa bola? Ada sa bola. Are the one 3 household pets ko sa bola nga Dinesh, Ganesh, Babita. Biya ko na pero. O wag ko sa fala sa turo ko sambera. Iyo. No Ganesh mi fail. Iya. Abi na ka sa bola yan ko. Katin ko. 3 household me ko nano ko na 3 household Iya, pets. sila sarap kita na bulit to na korro. Na sa wala ngi kita warnin to. Iya, lang bale Tatan mi tanto posta ka bale. Right. Kita posta ka mana korro. Sino ba katakir na da kata rapotur bi korda da ka? Dina sar. Sa posto ba bala. Kito right. Iyo. Gasar sa kami ko pinaka. Kinta dala sarang ako ni rida na taro ya tipo. Name 3 household pets you have at home. Nika ba kasama ta kanang korni bulan to binda beto ka nan to na kina tombalili ya. Don mo bina. Taka dalan na tangi. Tangi. Sige, tapanin puno. Tama ni puro ya. Dinesh, Ganesh, and Babita. Bina bala sar-sar sa may. Wano ni bina katiyan na mo ni Pito Kani. And mataka bina. Jay, that timpiyo mula bina ka pasu. Na malim sar na siya matumay. And mataka bina ka ni Kwa. To sala orto no na morongo. Rumbulo na kamraw. Rumula. To sa may back then may rakian na matang ni ko. Luto ay buka na itasir. Do yan na binaka. Tatimba mambula bina ka manyewatay nga way round ng kasi kinabungong ko. When imboro o tati jur kay Sharia na binabalim sar na siya matumay.
and TikTok account and mataka vinaka Sabi ron nando binaka ser taraba be bil kesa tale mai madwata. Right. E duru chika na paling burla e nangono go kira Isa. kira na marama turanga. Right. E kanta bukor. Nini binaka we kimdo. Luigi Hamilton Faith ndo binaka go ngai punjes DC lo toka. Nice punjes. Buna tine tamana era Celebrating. kuna chico oi. Eh? Nandalo menzi mai bata kene lava usa rege chingori. Lamu tene Kabramata. Kabramata Australia. Dina. Nanu musar mo boy derke lo toka zone. Iya. Ngolo se mai doro bokete angona. Wili. Raisa. Odi binaka era rugu ni States me ato besar kan niu itina. Wa odi binaka mana bai di balu. Kalau ngachigo lo kagu ya na mataka binaka ni koa. Right. Isa. Na wale na sar tumai na wale sar donum likes donum share donum heart shit tanum page no page golena Iya. mer sar batal ngar no friends like tell noa ke Ganesh Dinesh and Babita Iya. na 3 household pets siga May binaka natobi. Ada 17 nilalin go Mika ada Mai. 17 nilalin. right Tu chusar bermain New Zealand ya na mataka binaka ni koa. Dumbula. Penny dika inuku. right Tapi nu mingol chumelu toka era mataka binaka ni koa. Bella dalevu turang nai ter binaka Steven Charlotte ter binaka kalar ni koto. bulu binaka Dia televu na Isa. Summit House. Iya. Do saya anda do mata binaka kuntan sing supermarket staff. right Tinai dia. don't bulu binaka kuden sing Fienda Maria Nakambea. isa ngai bambulu tingan ni ndiebu Oi. Iya na tu manijia o nalebu bina balik besar nanti Oi. kita tu main wasi ni ngono go Iya. na ouch paling show mit kiro sana mai daba Dono boleh mo itala-tala ya. Iya. Aku sama cuma bunang guru reverend kurdo do ngango Mai. tour district school nangando. right Dono mo na, dono tatau. iya dar sa tahu nama kita tale ena siga ni mata kaya umi ka galong bula Usah lo mo cuma binung papa dule. iya Fei, warung sa cuma mamaga. eh Mai lo toka. bulu binaka Turun faith tuh, kalau ngata di bateng binaka